Meghalaya Post.news. Kahel State People's Democratic Party HSPDP hini kesengi kelapan benar bakanom kerjaan yau kertong ke United Democratic Party UDP hak election MP sitang samoy na Shillong parliamentary scene. Ya kini lapan benar do Presiden ke HSPDP uba KP Pangyang da kabaong baka jingrai banom kerjaan yau kertong ke UDP kadai namar baka HSPDP kakwa ban penyang laga jong ke syam sembol om da ke syam jong ke UDP. Laban kedau baka HSPDP kadai ke parti kabadon lang hak Regional Democratic Alliance RDA bat ke UDP. Haba crunch kilal patai kubor uba Pangyang ulaong ho ngidon hak RDA boro iskata ngilai kershan ru yau kertong ke UDP hak korteng jong ke RDA lakumba weila ne ar hakini ki election baladam henre hakini ke kenti pan nakaliang kejongi ngikwa ban krunshai banginom kershan yau kertong ke UDP banile election hakika election election samai sistem samai naga penta ni ke MP Shillong parliamentary scene kita kadai ka lingkot gitu kalian jumi bede pak uta candidate ni ban pilihan ni ka election ka ajing syangi ni don hakani ka RDA terus kata ka parti jumi te nilai ya kesangru ya ka yang candidate jong ka UDP haka keteng jong ka RDA lah kumpasisin asin hakini ki election ki pada tenrai hakani ka kenti pada nakalian ka parti ke chongi ka krensai ba minom kesan yau candidate jong ka UDP kenang ba pin lengkot ngan sia tu ya ka dau ka lomba nakalian ka parti chongi hadin bangile perkat sani ba nila kwa kan man penyen lo jong simbol mo lo jong simbol dalam jong parti te rataru ni ya poi hak jinga su menlang hak RDA te ke ba pada ru nila ya persang ru ba lada kan ya bianglang ya ki parti hak RDA kan long he bang ru do komon simbol te ya kaniru ya persang ba ya kren kamde ke jinga persak mut ke jinga kwa jung te kum parti dia kataru nimsyam lah suban penbaik ni marga kalong ru le sia ka po ka ba lingkot na kalian ga UDP ru kala nang ba ni candidate ki pandian baik na parti ke chuki tengi ya candidate ni common candidate tengi ya kren berada ka basuk da ka ba sumtu pada yang toka RDA kan ne kan sa markan baik dalam ta ki larger issue jong ka state hi berapa baik tapi yau candidate yang mentahi ni marba ngimyo lat banyak baik bah tengi ni syahi banyak mentah ni namdam yo candidate ladehi ba ni nom yeng lang bu ha ka jia kesan lang ku menswa yo candidate jongka UDP kalian ke parti lo kan eru ye pakat sani ba namar bangin don candidate namar ngim ya mondu yo tau common candidate te ni man se ba ya kan ke kam ni su ni halong ku balong neutral we kalian mo pat ya ni kam ni se slok ni ru ha ka start chongki nong yalam ni se thu ya ni saki saka party functionaries haki district level haki constituency level but haki private unit yo ka party baka ha ka start ke chongki kumno ban kersani nong ni MP ha ka election namar ni yo lat su ban pemi lo jong ka tong na ka jong symbol jong ka party mentah kampak don bat no ban no ke jinga kren ban kersan le badom kersan ni ru ni bat scam ya kata ka jinga perkat ba bangim don su kan di le jong te kum ka parti ni som rai ban ai ke jinga kersan ni no ten rei ni i aga jing start jong ki no yalam ki nong trei ki jong ka parti da ha ka district level dan ya ki constituency level hi tang ba de tang ita iwe ba ya bulang yu ju bania yang lang uju candidate naganika baka penmi nagaliang chong UDP berani klemdon talang ada keti mila don lang bos kata Meghalaya Post.news.